Ono što s ponosom želim istaknuti da je BiH Telekom prisutan u svim gradovima Zeničko-Dobojskog kantona i da nas to, pored ostalih stvari, izdvaja u vodećeg operatora u Bosni i Hercegovini. U ime 624 učenika zahvaljujem se BiH Telekomu što su nam donirali i omogućili da oprimimo kabinet informatike. Jako mi je drago što imam priliku da se obrazujem na ovaj način i zaista svi su učenici sretni. Još jednom hvala BiH Telekomu. Ove godine smo oformili informacijono-komunikacijono područje i neophodno nam je bilo da to i opremimo. Ovom donacijom uspjeli smo veoma mnogo toga da uradimo, nadamo se u budućnosti da će biti još toga.